by election yo Oyam North waj iwini wabeki ker makele iwu updates te kira kate kere nena kumbeti dom lalok pa abili me choga Patrick Jimmy Okema tika check po dano ni peki mira yela mo eken kira dong bito kui ubachaka ni apart manyena tika tini ngara chel manoko mira uchunyi ken dana pa me NRM adit omodo kumbeti utiro nominating as independent kumbeti withdrawing from the whole nomination exercise. Mano nyorne bunyetie. La wo mo bedo kanya wachi ni NRM teklotiano angwen mano giti chungani. Lotiana mo kano winyo lore go aw chon mo kano chiar ma wigu janyo go kwaro aw. Ento bet twal kumberi ke munyini kicharo kiloko kwedgi go ye winyo lo. PM inter party fights enemy munyini angar mon kwaro munyo lo komite chung independent furingo nying part any beri chalo niang oyo winye matia tipe ke ne dan wendo ye oni okay one way no mi kero bod ngadi trust me wo position no mi robet kiloro pm la chen omodo no mi okuino ir junior queen moliben no do bolo kwe o bolo ir junior manyuto supporters ge wen chawa ni kadong wego ni go ye ni wa mi kan pingono po mi eni konke ema kirikati kui pierde Bidana ngwen mo nunok tukui mie chele piario inge atin ente sure deal kui mobo berutie don wan wachi giota mabe wanero dong ni PM tika dok bot joma gitika yitung mag I parties mogo madong pingram ni stepping down Emmanuel Dombo gi ano Rosemary Seninde gi wengitie kumbere ya kira la wo nomination for war kira la wo mabe na no kan kuku mo na jemo berpe enter food ngera biri gitika wachi ne bitu kuim wuchaka ne dano bed mot kiti chako ne Ayela mo e kano bed pe